He raru kua pakaru mai I Wainganui I te kura kaupapa Māori o ngā maungarongo me te puna reo o ngā maungarongo. He ai ki te puna reo e ngana ana te kura ki te pana I a rātou ki waho kia riro I te kura te whenua. Engari kāre te puna reo nei mo te mate whekenoiho. Ko ngā maungarongo te ingoa o tēnei kura kaupapa Māori me tēnei puna reo. Engari kua kawa te wairua ki Wainganui I Araua. The kura board with the tumuaki issued a termination of lease for the puna reo. Neke atu I te kautau te kura me te puna reo e noho kiri tata ana. Engari I ēnei tau tata nei, kua tīmata ngā raruraru ki te ara mai. He tino kino te mahi te tuakana ki te taina. Kua raka te kura I ngā kēti, kua weto ngā raiti. Kua taka te puna reo ki te pauri. E ai ki te puna reo, ko tā te tāhuhu o te mātauranga, kaore he mana o te kura ki te pana I a rātou. Aha kuanga taumahatanga, ka whawhai tonu te puna reo. Tino ua ki a haere tonu, engari ko nā tamariki. Ko rātai te tuatahi. Kaore te kura kaupapa Māori o ngā maungarongo I hiehia ki te kōrero ki a te karere. Kei tāna me kōrero kē ia I te tuatahi ki ana roia. Kei roto tēnei take I nāenei I ngā ringaringa o te tāhuhu o te mātauranga. He tā Gardner, te karere.